Odeveni u razne raskošne srednjovekovne i narodne nošnje članovi Kud Kopaonik, a nadahnuto su dočarali istorijat i značaj Gračanice kao i lepote igara i pesama srpskog naroda sa Kosova. Posetioci Kolarca su toplim aplauzima pratili i bodrili skoro dvočasovni, višeslojni muzički, plesni, glumački i multimedijalni nastup Kud Kopaonik. Zahvalnice za pomoć i podršku srpskom narodu i njegovoj baštini na Kosovu dobili su vladika Teodosije, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i Ministarstvo kulture Srbije koje je predstavljao Mladen Vesković. Vekovi koji su iza nas čine nas ponosnim kao narod, kao crkvu na tim prostorima, ali isto ti vekovi treba da nas učine odgovornim za sve ono što smo primili, za sve ono što danas jesmo na tim prostorima i ako Bog da, za sve ono što treba da budemo. Večeras ovde u centru Beograda kao da smo bili na Kosovu i Metohiji. I moram iskreno da budem prema vama otvoren i da kažem i mi jesmo na Kosovu i Metohiji kao što smo bili vekovima i kao što ćemo biti. Kulturno-umetničko društvo Kopaonik iz Leposavića zaista pronosi lepotu Kosova i Metohije širom sveta. Oni imaju fantastičan fundus narodnih nošnji iz 19. veka i 20. veka, iz Prizrena, iz Metohije, Kosovskog pomoravlja, sa severa Kosova i Metohije. I ovi mladi ljudi ovde, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju itekako pomaže i ulaže i u naše kulturno blago na prostoru Kosova i Metohije, to čini ne samo zbog naše istorije, našeg sećanja i pamćenja, što je takođe važno, nego i pre svega zbog ovih mladih ljudi koji su članovi Kulturno-umetničkog društva Kopaonik, koji žive sa svojim porodicama na Kosovu i Metohiji. I vi vidite da svakim vezom, sa svakom srmom, da sa svakim damarom u svakom od ovih učesnika živi Kosovo i Metohija i lepota koju pronose svuda gde su bili. Ja bih želeo da se zahvalim u ime potpredsjednice Vlade i ministarke kulture i informisanja, gospođe Maje Gojković, i u ime, naravno, čitavog Ministarstva kulture i informisanja na ovom prelepom daru, s nadom, naravno, da ćemo i u budućim i godinama ispuniti našu i želju i dužnost da podržimo rad naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji. Program Povratak ishodištu završen je pojavljivanjem svih izvođača Kud Kopaonik na pozornici Kolarca, koji su sa oduševljenjem posetiocima gromoglasno otpevali pesmu Ječam žnjela Kosovka devojka. Pored svih problema, teškoća i posla koje imamo, ja sam izdvojio vreme da dođem i budem ovde i pružim podršku našim ljudima. Oni su često i u Beogradu i drugim našim gradovima i u centralnoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji i svojom igrom i pesmom pokazuju kakvu raskošnu lepotu imamo na Kosovu i Metohiji. To je ono što treba da čuvamo i čime treba da se ponosimo. Kud Kopaonik iz Leposavića vratio me na Kosovo i Metohiju. Mi iz Republike Srpske mnogo emocija i mnogo sentimentalnosti i mnogo pažnje, ali mnogo i moralne i svake druge podrške, naročito odbor koji vodimo, pružamo na Kosovo i Metohiji. Pa ja to doživljavam premotivno, gde god čujem srpsku pesmu sa Kosova i Metohije, a naravno oči su mi pune suza, tako da sam uživala zaista sa svojim kolegama, narodnim poslanicima koji su večeras bili ovde. U svakom taktu ovih lepih pesama zaista Kulturno-umetničko društvo Kopaonik nosi našu tradiciju i mi smo videli jedan šarolik prizor srpskih narodnih nošnji. Malo smo se podsjetili istorije i našeg postojanja. Kroz osmišljen program dočarali smo
te naše vrednosti i tu našu baštinu koju baštinimo i kroz nju čuvamo svoj identitet i čuvamo svoje potomstvo i čuvamo i nastojimo da se očuvamo na našem prostoru. Održavanje povratka ishodištu Kud Kopaonik u Kolarcu pomogli su Ministarstvo kulture Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju i opština Leposavić.